Israel le Hamas ki ka him kham om do thine dinga kairo muna ana do khum naw chu lol hinna ima om nai lodan Hamas officer hon ana siu nahi adi a ki hona Israel lam kai hon Hamas galgu bol hon gal hinga amano Israel mi zakhat le som thum le li ho chu ta sa dam le bina om danu Hamas ten apot chit dingo hi ati hi hinla Hamas lam kai hon Israel mi akimen ho umna ahet lodano le izat hingo hamti athei lodano ana sayo nahi Hamas te hin full scale ceasefire umna dinga ang ew ahin hinla Israel ten hichun Hamas te thaneya om sa nalai dingo hi tia apom theilo hi lo hi hiti hot jia chu United States nin Hamas te za phat chom chakhat boa ti chu temporary ceasefire Ramadan ang hunading ni sim soma kipat ka sunga hi apom diwa anange o hi hiti ka achun United Nation in Hamas ten achi sa October ni sim sagi niya Israel chunga gal ahin bol but ovakon wangsit na to Israel mi pite chunga so sit na kidangta gang rape sexual torture ahin chil ha pidano ana pochin kinovin hi United Nation akon thulunin asai bena Hamas ten aban ho chunga zong hata so sitna achi ha pidanovin asayo nahi Israel ambassador to United Nation nungko na ananay tavin hichana Hamas te chon sitna chon git na United Nation in apot chin wangin United Nation General Secretary pan hichi chung chang thua hin Security Council to khomna akopoi atiwin hi chila United Nation in hitabang Hamas te zon thang hoina thu ho a khol da upi phongdo lovin langa wal hi asial gu ve tinjong Israelin anasai nahi China le Taiwan ki ka ki het thim tu lo na asan che na in China in amale ama ki vaipo Taiwan gam hi amho a hi munge ti apongdo kinu nahi Chinese lam kai lobo Xi Jinping in athabin Taiwan na adin muno anasuchi kinin ahi Beijing chipi hi Taiwan hi China akon anapampet breakaway province ahin hinla China gamsung hi jingjeng ahi nikhat le thakhat ki tho ding ahi hinla apoi mo dungzoya gal tola la ding hi zongle la jingding tiu chu ahi hichito kilhon chun athabia China ten budget akaidan wa kon mudo thai chu Taiwan chunga masanga sangin humhalen ki gotna anayovin ahi ti hi chule Beijing in tu tha alungpuno hin chamna nuya Taiwan to kinonggop ding ti apan sa to povin hi Chinese National People Congress hondonin primal li kwangin hawlimna ananain a Taiwan to kinonggop ding apoi modan le ipilampi zongle ki gop khom na ding akigot ding dano an pongdoi nahi China military air force hihan navy te hizongle phats in Taiwan to akika o tuisung gamgi ho akhal jing ovin chule Taiwan tuipam kom chahwa zong war games apol jing ovin hi Chinese in het thailo mit phat ka alwa Taiwan hi abulu jing thaiwin om jing hi ade a masanga na CPU chamna noya ki gop ding ti apai lawa epilam hizongle ki gop khom ding chule Taiwan loile pai koi gam hi zongle ahin panhu ho zong asim thau hin hata Taiwan adinga lungzinum ta khat chu hi Chinese ten kumtha budget jing uwa aluya sanga 7.2% akal sa hin hichun United States te bana vanno ya budget limpin ani ne chu ahi uvin dangka billion janile som nilani akaido jingo hi Xi Jinping in China wa ahin hom panapat Chinese te budgeni hata a pungtul tul ahin chunga avel ahinga chamthat gamho chule United States jengin jong avet li jingo nachunga Japan te jengin jong China ten a military teo adi a PLA te hata asu pungjingo asu thahat jingo hi gamkai sunga dinga lungim umta khatchu a hi anatiu hi aji chu China in gamgi ki chuna ki boina hi Japan Philippines chule adang avel gamtam pi ho to anei jingo chu hi hiti ho ja United States galsat kunglen hon hichi kamkaya aloi gamo panpina ahi
tuikul gamho vela hi petrol phat chi tabanga chil hajingo khat chu hi Haiti gamsunga geng ho khangit lona hong so sang jing to kilhona government chunga bulu nale gi na ahin nei jing u to kilhonin Haiti authorities hon gamsung pumpia state of emergency an pongdo tawin hi he thei khat chu geng lamkai barbecue tia jong ki he Jimmy Cherry lamkai nanoya galbu bolho hin Prime Minister Ariel Henry atona akon haidinga anagi on hi Hetijesun capital kopi sung shut down ko ahin koi hile alo thailo kin teilawa lu lepot phal hitalo ahitai nisimli monday ni khu jongchun thal chayon Haiti capital port of prince Haiti main international airport chu anabulu uwa to phading anagu no ahin police ho to hata ki kaptona anachi lan hi chule tu no kha pin thulut thal choi hon government pansa namun poi mo lai ho abulu jingu vin ki se nahi tu din munin airport hi army hon avian kol jingo nahin achi san kho thil so jin len na khacha gamsung anada hla le hung liang lut thailo an hitai Haiti gam thu to ki manin United States in thil su o hi kupta a ki vele jing a hi atina bana United States State Department spokesperson Matthew Miller in thil su dan hi agang thei pina chamhlat gamho ki tho khom a Haiti government chule Haiti sipai te panpina dinga panla angai je ani tin hi anytime sin THUSOH LAHKHOM apoi modi khalani ho na biawite Committee on Tribal Unity Vaisai na noizin Manipur Assembly kitulu na suspension of operation la ado ding atiu do dal na le phaisam gama police station somlako hupsunga Armed Forces Special Power Act nongkoi kit ding na in Kangpokpi district hupsunga mi pi hon nuti kailhang Kangpokpi district headquarter munakon National Highway ni zui RSP Kangpokpi official lamzuina anane yuvinihi Nisimli nikon Hill Area Committee HCC Chairman Dingai Lung Gangmay Lamkay na in Reconciliation Team khat akisim do tan MLA tu chunga Assembly azaw lohoto chamna umlading ki ho na jong pat na hi tin Chief Minister and Biren Singin Assembly mun an phung do in hi akoi punna peace halangna mo khona minasi peace halangna bu gidamakta akoi difference level da akoi kan honori akoi honorable Hilarious Committee Dinganglung Gangmai gi chairmanship makhada ITLF Media Silam Kai Hon ITLF Lekhabu Simdo Manipur Mayhem Key Players and Events Kitisu Gamkai Sunga College Hola Hobdona Anane Unihi College Hanachutava Lekhabu and Hobdona Hausu VK Tauna College Raibon College Greats Bible College Trinity Christian Bible College Silmat Bible College Le Bethany Christian College So Hi Hichi Manipur Mayhem Key Prayers and Events Lekhabu Ho Hi College Library a akoiding over College Principal Ho Huna Anapido on Sule Hichini Ho Achut Nailo College Ho Chu Ahong Longding Nisim Sigi Sunga Achut Zomkit Dingun ITLF Media Silam Kai Hon THUSOH Mi Ho Inga Anasayon Hi World Cookie Joe Intellectual Council WKZIC in Maitei Resurgence Forum Hon Achisa February Nisim Somnilako Nikoa Manipula Chamna Hungum Kit Nedinga Point Anapi Ho Chunga Don Butnale Hilsin na Ananayon Hi Myanmar to Manipur Gamgi Topal Khading Chu Gamsung Nipi De Lamkai Civil Society Organization Hon Panna Nazalin Tu Nichenin Matsal na Amnai Pon Hichi Kidaudal Zomjing Dinga Hitin CSO Hon Anasayon Hi
Hichitu hi hupisunga CSO hon media hoa kimupinawa asayohin Government of India akun Manipur to Myanmar gamgi mun thopal kaiding ti thupi hisongle ichi hitin deha thoa kido daljing dinga hitin THUSOH mi hoanga anasayo nahi Free Movement Regime FMR nungla ado ahinidinga Ministry of External Affairs in panala jingdan Chief Minister and Biren Singin Assembly anasayin nahi Ministry of Home Affairs in recommend abol dungzuya MEL FMR nungla do ding to ogon achi pijing hi tin Biren Singin Assembly tudo khatnan don bot na anasay hi All Manipur Working Journalists Union Standing Committee hon achi sa February ni simgit ni ko kilol na anay bangun All Manipur Working Journalists Union General Secretary at hokpam jiten singa kuntupon kanin Manipur Press Club Hall homin at hakta lang na ahin nayo nahi Manipur Press Club Hall number 1 tiya ki hetsu Loktak Hall tiya ki hetading Hall number 2 su Thangjing Hills tiya ki ahitan Sule Hall number 3 tiya ki hetsu Cobro Conference tiya ki ahitaitin tupon sun asay nahi Indigenous Tribal Leaders Forum in Achisa Mars ni Simni Kumsang ni Somni Lili ni kwa Presidential Council meeting anay nawa ITLF Women Winglam kay na dalna umzi to kizoya Mars ni Simgup ni Kuting zongle Jinglam ni dan somlakat nakun ni alam ni dan katsan tumun kipin na dalna umding Sut down wang la ado ding tin kitilhu na anayaw ahidan THUSOH mi huhinga anapong do nahi